گلو عیسی اندام کمیته نواندی پارتی دموکرات کردی سوری کو دناو ریوبری خسر ده جهدگرنج کوبانی لگل مرکه گلو دم باشو به خیراتی تجربه که ویا زیده نباش لگل دونالد ترامپ هیا هون البجارتنا وی جنوب و کسروک امریکا چه واده بینن؟ سلام جبوت و جبو تماشاگران نه بگمان یعنی در کتنا سرکومار ترامپ و خلق کرد لروجاوای کردستان فوبه که خواهی ترسه جه اردوغان جه ترامپ چی بود جه برکو ده بنگه دا ده سردم ماوی دا هریم عفرین هریم گرسپی هریم سرکانی برادستی چطان و داگرکریا ترکره لید انجام دا ده بیجم تپرسکریک چنه یعنی ده سردم جمهوریه سردم کوماریان جی پارتیا کوماری جی و سردم پارتیا دموکرات جی ته بناسینه کی وای آشکره به ما فی خلق کرد نکره مثلا اصلی سیاسی پشگیره کی درست جهر دی آلیان دا جنهات چه کرن او ده انجام دا دویژن پرسکری کوانا یا تروره ادن دویه که دا جی چه کوماری باتان یا دموکراتی باتانا او پیلانه کی وان هیا جبو بداوی کرنا تروره و او یک بداوی بکرنا یعنی اجبو بعد بیجم یعنی باندورا سروک کوماریا امریکا و روشا امریکی لسر چارنوسا جهان بگشتی هی و ناو دا جی وک خلق هره ماما یعنی لعد بیجم بلکی روجا ایرو یعنی ترامپ چی نه ترامپ قوناغا یعنی قوناغا بوری به یعنی 4 سال بره در باز کردن در سیاست دا 4 سالان جی مار ما سیاست بکر ادم بلکی و نهاج د عالی کوی سیاست دا بیتر بریک و پیک سیاست کی بره و بده هره ده انجام دا خلق ما دهرم دا لبندا اب روش بگشتی چارسری جرا بدین یعنی نه تنه لبندا مروبک هره یا مروبک وره اد بجم ده انجام دا امریکی ده بنگه دا یعنی استراتیجیا کی وان هی یعنی او چشت وان دمکی وب دمرا جی بداوی ببن لا او چشت وان استراتیجی و دم درج ببینن اف چه پارتیا کوماری وره جیان جی پارتیا دموکرات به ده بنگه دا بجم روجا ایرو امریکا و دوندار به در که ببینه و روشا قوناغا بوریجی نف اف روشا یعنی روجا ایرو ام ببینن بگشتی پشتی هفته اکتبر سال بوری روش هریم بیتر بر آلوزیا کی کتر دچه یعنی هبونا امریکا هریم دا جبر امریکی بحوشتری باندورا پر هریم دا بمینه هر واحد بیجم او تکلیه وانو اردوغان سردم جیمی جفری نونار امریکا بود و قونا غیدا او سردم جی نه او سردم یعنی قونا اردوغان جدا بهز كاكيلو ترسا واجوية كي هيا كو يعني ترامب برياري بدا وهزن امريكي يعني دمك الناس ده دور داج روجاواي كورساني وسوري در كفن؟ نا روش هرم بگشتی نه یا امریکی جه در کبن بطایبتی جی بیتر شر گرم ده یعنی آنها شر غزه شر هندر لبنان ده شر هندر سوریا ده روجا ایرو اف شرجی و هندون داربه و درش که یعنی پروژنی پیشوان هنه خازن جنوبا هرم بلانس بکن برنگه که جرانگان اد بیجم هبونا امریکی آکو بشرتی و هینه آشکارم که برای گوت تنه امد پاش جبو هزه تندوره و امد برای جبو داویش داعش بینن بس دراستی دا نتنه اوه و انها امریکا بیتر هیدی و زلالی ده هلواس لوان دا چه به بیجم باشا تو گارانتیه و که هنه جبو که کلو مثلا هم پشت خوب هبونا هزین امریکی و گریددن تو ضمان تو گارانتی هنه که و هزین امریکی بمینن؟ نه ما خلق کرد زیاتر 100 سالی دوزا ما په خود کې دوزا زیاده خود کې تکوشینه کی دندر تفگر آزادی داد دندر برنگ کی جنگان خلق کرد دبا کونا 100 سال بوری داد ایش دیج دا بشکرنا کردستان ج دا گرکریا سر کردستان و وقت روجاوا جی مجی دست بده که کریه و چه امریکا نل بربون و امریکا بربه نل بربه مجبورن که بدن دو ما فخوا لی هبون امریکی بگومان پشتک لگاب اف هبون
براستی ما بپارێزە ji hawirdor yani rast e belkî serdema Trump ta Siraf Trump sê herêmên Rojavayî radestî Tirkiye kirin li serdema demokratiyan da jî rojane gefê Tirkiye û rojane dronê Tirkiye û rojane xelkê me dikir armanc û jiyan xelkê me jiyana xwe dest didad bûn şehîd ev jî di serdema demokratiyan da bûye yani di encamê da em li benda ku em kanibin em çawa xelkê Sûrî lev bikin bê ku Amerîkî hebin yan Amerîkî tin nebin yani em mecbûre çareserekî hindir vê krîza Sûrî giştî dibe dawî vê û çareserek rewşera bêdîn û nav da jî mafê xelkê Kurd yani em mecbûre du mafê xwe din Amerîkî hebin lê tin nebin lê hebûna wan di vê rojê da li kêlekê şervanê me gavekî baş e gavekî erênî ye vêyekê erênî lê dinêrin yani lê ev yekî careke din girêdayê bi berjewendiyê wan da yani Trump bêguman qonaxa borî got ez ne şirtê cîhanê me lê em dibînin wezê qonaxê da mecbûr e bêje şirtê cîhanê me yani anha bandora Amerîka li tevayî cîhanê heye yani çim erênî bê çim neyînî bê û herêm bi giştî jî yani em dibînin berve alozî kurtir diçe berve rewşekî nû diçe berve kuka herêmê ji nû ve dixwazin siyasetekî nû di herêmê de bibin herin hin dewletan nînokê wan qut kin hin dewletan baskê wan qut kin hin kanûba bihêz bikin yani ez bêjim ev serdem bi taybetî ve qonak ne qonak Amerîka piştê xwe bide ev herêmana taybetî ev herêmê ku alî heyî مالتا آوا گلکی سپاس گلو عیسی اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردی سوری جه کوبانی